Qatada rahmatullahi alayhi'nin keremет sözü var ekan. Al-Qur'anu yadullukum ala da'ikum ve davaikum. Amma da'ukum faz-zunubu ve amma davaukum fal-istighfaru. Bilip koyuңuzдар deydi. Жалпы musulmanlar айтып атат. Kur'an-ı Kerim sizlerdi darılanuğa же жоқ болуға жол көрсөтөт дептир. Түшүнбөй калышат. Кандай жоқ болуға деп. Kur'an-ı Kerim'de hükümler var. Bunu neseni kılba, bunu nesen aram bolot. Misal atenenge akşayıp tiktebe degen ayatlar var go. Uf degen söz de aytpady. Akşayıp tiktemek dursun, üf degen üçkürük de aytpasınız керек. İmam Şafii'den soralım atpayı. Кейбір маселе болып қалады, ата-енемен талаш тартысып кетебіз, ушул кандай болот? Болобу талаш тартыссак десе, ата-енеңдин бут кийими менен талашпады атпайбы? Өзүн бияка коюңуз. Ya but kiyiminden hiç kim söyleşken yok ama. Bayağı kızıl salıştırıp aytып атат. But kiyimi menen talaşpa sen deydi. Alar özünün dengelinde jakşı jaman ata-ene bolup berdi bizge. Em al boluptur em, idealдуу ата-ene bolbayaptır. Ha özüңüz idealдуу ата-ene bola бериңiz. Дүйнөнү таң калдырган балдарды тапта өстүрүңүз. Ошондо да айтпайт экенбиз. Мен ата-энемен өйдө болду айтпайт экенбиз эч качан. Кереги да жок экен. Айттыңыз ошол жерден бул чалам сабаты, тарбиясы начар экенибизди не кылып коет экенбиз? Көрсөтүп коет экенбиз. Алеми шифасы кандай десе, шифасы истигфар, кечирим суроо дептир. Баары бир пендесиң, этият болуп, Кур'ан-ы Керимди канчалык түшүнүп окусаң деле, истигфар айтып туруп, астагфирулла. Байкасаңыздар, 5 мал намазда да ушундай, Ассаламу алейкум ва рахматулла. Ассаламу алейкум ва рахматулла деп не дейсиз? Астагфирулла. Сиз болбосо күнөө иш жасадыңызбы? Жок. Намаз окуп атасыз. Намаз окуп атабыз, барыбыз. Намаз окугандан кийин Ассаламу алейкум ва рахматулла. Ассалам деш менен не дейсиз? Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла. 3 жолу айтабыз. Аллахумма антас-салам ва минкас-салам. Табаракта я дал жалали вал икрам дегенчелик туруп турана батаны кылып туруп кетебиз. Эгер сүннөт намаз бар болсо. Ханафи мазхабында ушундай. Оң жака, сол жака салам бергенден 3 тасбих көлөмчөн ашыкча отуруу эгер сүннөт бар болсо, макру. Бадай санайдан китепте келет. Ким Ханафи мазхабын бекем карамаса ушундай. Саз айткени Айшенебиз айтып атпайбы? Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам оң жака, сол жака салам берип, астагфирулла, 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 Аллахумма антас-салам ва минкас-салам, табаракта я дал жалали вал икрам деп туруп, дароо сүннөткө туруп кетет эле дейт. Муну ким риваят кылыптыр? Имам Муслим. Каякта? Бадай санайдан китепте. Ошон үчүн дайыма кээ айтып калам го, бир айда бир, 2 айда бир айтып калам. Кээ туугандарга Алла разы болсун. Мага ошого молдокелерди жанаң далил менен сүйлөй турган кылып койду. Каяктан алдыңыз? Кандай далил? Туура да бир чети. Ислам дини бул жомок эмес. Ислам дини жанаң далил менен кетиш керек. Бүт бара так тана. Анан ушинтип айтыптыр дегенде анда токтош керек, кереги жок. Далил менен кетиш керек. Сонун. Мына ошондой далилдер бар. Анткени арабчаны устады жок, үйрөнгөн болбойт. Кимде ким устаты жок эле, митип айтылган сонун сөз бар экен. Илимди китептен түздөн-түз албагын. Сөзсүз түрдө устаз аркылуу окугун деген эреже бар экен. Ушуга окуя, далил бир 2 окуя бар, кызык окуя бирок. Хатам деген билесиздер, 2 түр мааниси бар. Азыр ошого келебиз. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам дарат алып бүткөндөн кийин кана юхаррик хатамаху деген хадис бар. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам дарат алып бүткөндөн кийин хатамын кыймылдатып коет эле дейт. Хатамын кыймылдатып коет эле дейт. Хатам деген эмне деген сурайсыздар азыр. Анан жанагы деп турган бирөө дарат алат экен. Арабчаны билет, жакшы билет. Дагандан кийин мындай шиширак сыяктуу бир жыгач, бир таш бошок отуруп туруп, арка жагы мындай кыймылдатып коет экен да күндө. Дарат алган сайын 5 мал алса 5 мал. Анан бир муну устатып байкап калат экен анан. Ой, сен эмне кылып атасың? Устат эмес мындай, билимдүү, жамааттын арасында билимдүү бирөө. Устат эмес, билимдүү бир киши. Сен басканың өзгөрүп калды чото. Эмне болду сага? Мен бир сүннөт аткарам деп бир жаман кыйналып атам деп турду. А эмне болгон сүннөт десе, ой мен дарат алган сайын пайгамбардын ат жагында кыймылдатып койчу экен го. Бак катуу нерсеге такап туруп анан нарёр ыйкаш керек экен. Кана каяктан алдың аны десе, мына хадис турбайбы дейт.
Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам дағрат алып өткенде кәна юхаррик хатамаху деп атады. Ал жерде тура хатам деген арқа жақ. Глушитель деп қойды ғой, сол арқа жақ дегенде мағынасы бар. Bir нәрсенің арты. Бірақ ал жерде шакек дегенде мағына бар ғой. Ал мағына емес, шакек қолында шакегін қимылдатады әле деген. Мен аны қақтан білейін, мен тек арқа жағын қимылдатады екен деп түсініп алып тұрмын дейді. Көрдің, осы үшін ұстаздан сабақ ал деген екен. Ұстаз жоқ, сондай болады екен. Арапça bilse de, Arapça bilmegenlerine takır söz kılmayla koş gerek. Uqpаңыздар алар. Біреуді жамандап баштады, кечіріп қойдыңыз. Сен өзіңді оңдап ал бірінші дес керек. Илимді алымдарды жамандап баштаса. Атайын дин düşmanları пайда болды. Илимділерді атайын арқасынан сөз жүгіртіп қойды. Не керек бар деймін, ғибат қылып біреуді. Өзіңіз оңдайлы, илим үйрен. Арапça Құран оқығанын білесің десем, жоқ білмеймін дейді. Анда не үйренбейсің? Үйренбейсің бұяққа. Уақытым жоқ дейді. Анда міне ұшақтаған уақытың бар бі дедім мына. Başka aynen yok. Ne desin? Borun açayım. Anı da cektep jaman görmüş gerek. Pende. Davr okuya. Arapça ustazdan sava albagandın natijası. Şöyle sözünü şeyin tutayım. Günlerдің birinde tamaktan oturuşarken Arap tildi mıқты özleştirgen jigit aldı. Anan dosu olup oturup kalsa kara kesek anan ki may menen et keledi eken. Kara kesegen özü jeydi eken dağı. May jana dosuna bere beredi eken. Bulamçı. Mana көңілі қалбасына birinci jeydi eken. Дағы береткен көңілі қалбасын деп дағы жейді екен. Анан üçüncüsünden кейін болды еме жетеді десе. Сен неге пайғамбар сүннетін атқарбайсың дейді екен да. Не oldu десе, пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам ла яруту ат-тухун дейді. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам тухунды қайтарған емес дейді. Тухунға отказ берген емес. Бүгін көше тілімен айтқанда, орысша айтқанда. Тухун деген не дейді? Тухун деген білесің ғой дейді. Май деді. Ал май емес. Ова дейді. Май дегенде мағынасы бар. Бірақ мұны хадистен мақсат ал атыр деген. Илгері атырлар майменен болған. Майлы атыр болған. Сен болса тамақ еттің майын айтып отырсың. Еттің май емес. Севіне тұрған атырды айтқан. Анда көріп атыр бер, май бергенден көріп деп күлген екен да. Көрсек, ошондуктан bir ustazdын этегин кармаш керек. Анысыңары әрбір мечиттин жаман ба жакшы bir имамы бар. Имамдын гана этегин кармаш керек. Болду. Калганы келет кетет, болду алар. Жооп бербейт алар. Мурунда ошентип Али радияллаху менен Муавия радияллаху анху эмне кылган? Экөөнү кагыштырган, үчүнчү күчтөр келип атайын кайрап кое берген. Тетигине карасаң мындай, муну карасаң мындай деп атайын бири-бирине салып кое берет экен. Ошон үчүн Хасан Басри рахматуллахи алейхи эмне деп айткан? Мұсылмандарды араб тілін тантыр-тұнтыр сөйлегендер талқалады дейді. Арабша білмегенде ала жүнді сөз тақылғыз келді ғой. Ошон үчүн сөзімнің жиынтығы ушул, өзүбүздү жакшы карайлы, позитивдүү жүргөндү үйрөнөлү. Gülüp жайнап жылмайып садака деп атпайбы, жылмайып жүргөндү үйрөнөлү. Ага Ибн Масуд радияллаху анху миткен экен. Мен аялым үчүн сулууланып жүрүүнү жакшы көрөм дептир, керек болсо. Kimnin sözü? İbn Abbas radiyallahu anh sözü. Men ayalım üçün sululanıp çekçeyip çıkıp жүргөндү жакшы көрөм. Кандай эле ayalım men üçün sululanıp çekçeyip жүрүшүн жакшы көргөнүмдөй деген. Ошон үчүн биз талап кыла беребиз, аялыбыз эрте менен эрте тишин жууса экен, кечинде жууп жатса экен, кийген халаттары тамакчыктанбай чекчейип мына жашнакай кийинип жүрсө экен дейбиз го баарыбыз эле. Аялдарыбыз да бизди ошондой көргүсү келет экен. Насвай жыттанып турушубузду, тамеки жыттанып турушубузду бир жумада бир эмес, күнүнө жууп турушубузду каалайт экен алар да. Шарият ушул да. Көңүл айланып кетпеш керек экен да. Бирдеме болгондо. Амин. Алла Таала баарыбыздын жүзүбүздү жарык кылсын. Тиштерибизди кандай таза кармагандай, сүйлөй турган сөзүбүздү дагы ундун кебегин элеп кебегин алып койгондой, сөзүбүздү да ээлегенге мына акылыбыз элек болуп берсе экен. Эки дүнө жүзүбүз жарык болсо экен. Мынакей мамлекетибиздин башында турган жетекчилерибиздин ар бир сүйлөгөн сөзү, кылган иштери, колгон колдору дагы аманат катары жооп бере турган жетекчилерге айланса экен. Кыяматта бул дүйнөдө кантип жооп берем дей турган жетекчилерден болсо экен. Алдыңкы колдон үстүнкү кол жакшы дегендей, мамлекетибиздин колу дүйнөсүндө эң алдыңкы өскөн өлкөлөрдүн 10 өлкө болсо ошонун бирине айланса экен. Элибизден жерибизден аалымдар, каарлар чыксын, дайыма истигфар, кечирим сурап жана истигфар менен айлектенип, пайдалуу иш жасаган момундардан болууну ар бирибизге насип кылсын. Амин. Аллаху акбар.